Sampai sore Mas Barok. Anan sedang membuat kini kamu Mas Barok. Kena ayam. Membuat kena ayam. Lah Sanjona hari membuat kena ayam Mas Barok. Yo. Dak bapaku di dalamnya dah Barok. Dak bapaku Barok kini dah. Belum bapaku dah. Oh lah kehabisan paku Barok. Yo. Oh tuh. Oh rapi detik model tu Barok. Yo. Rape, situ rape. Ha. Oh situ pintu Ya. Di malam Barok celik kena ayam model tu dah. Dari mana? Dari mana tu bisa membuat model tu. Yo. Kadang menokok Barok ah. Wais. Di ke dalam lo tokok tu Barok dah nak mu kalian pandang matanya dah. Tidak. Kan yang tidak mu tokok. Barok umur lah Barok kini kah? Masuk sebaleh. Masuk sebaleh. 10 yang lebih dah. Itulah bisa bertukang. Lah bisa dibayar tukang ni kah? Lah, cik. Bertukang aja Barok besok nan bisa tu kah? Abot. Tukang perabot. Yes. Ini sebenarnya dah. Yo. Lah bisa lo tukang perabot Barok gini guys. Oh, paku dekat tunai ya Barok. Atau bila kerek kayu tu dah. Tadi siang. Oh tadi siang kerek. Yo. Kini yo pesang dah. Yo. Lama lo prosesnya. Balo kok lama proses kita Barok. Kerajo tadi lo. Oh kerja. Kerja Barok di lo. Cuci piring. Sarok. Nyempu sarok, cuci piring. Masih hadiah. Wes masuk dah nggak sedih guys. Yo. Iyalah sibuk dah Barok ya. Iyalah super sibuk Barok ya. Aku lebih ya. Baca roh le dah. Paku lebih baca roh le. Baca lah. Baca roh le dah lebih paku. Dah ada ide nak pakai paku dah. Aduh dah. Dah. Oh, jadinya bapakku ke situ na ya. Tidak ada ide kalau tak pakai paku dah. Ini tempe ayam lagi nih Barok. Sampai anak ayam. Anak ayam. Yo. Anak ayam baru mana teh? Yo. Tu balampu atau apa ada Barok? Yo lampu ko kalau lampu nanti kita pasang lampu Oh, pasang lampunya. Yo. Hanya berpisahan sekali dari induk Yo. Supaya capeknya kadang. Supaya capek bertalu ya le. Oh gitu kah? Yo. Oh jadi supaya capeknya kadang anaknya kan? Yo. Sudah tu anak induk supaya capek lah betul ya? Yo. Ya mu sukses Barok pada ternak ayam model itu. Ini bercara lo. Pakai sepi gunting kuku lo Barok kerja ke mah? Yo mencuci kuku teman ni lah. Weh itu, iyalah kawan kalau dekat tu Barok pakai gunting kuku lo mencuci paku kaya. Jadi Barok mau pakai paku-paku yang ada sekolahnya kaya. Yo. Ini dah sangat kada kuci lah. Baru pakai paku cik. Oh, lain dah jam atau gunting kuku lo dah. Enggak. Oh, gitu kan ya. Yo. Dak mau pakai penokok dah Barok. Tak muat lah. Dak mau dah. Oh, dekat tu caranya ya. Yo. Oh. Jadi inilah hasil kerja Husni Mubarak yang entah inspirasi dari mana ia membuat kandang ayam. Ya, baru kurang lebih sampai 60%. Ya, mudah-mudahan ini dapat menginspirasi para
pecinta peternak ayam. Demikian selamat sore Barok, karena hari sudah maghrib. Sembahyang maghrib Pak Lai. Ya. Nah, Lai tak mau tokok tangannya đâu. Jadi dah. Aduh dak bakameh kan pakai kaki dulu Barok. Baik. Nah, salam lah Cik Lau. Halo. Halo. Ya, Barok istirahat kerja lah ya. Saya ingin istirahat kerja lagi. Iyalah. Hari sudah sore. Nah. Selamat sore, sampai jumpa.